Dobro mi došli, prijatelji. Ja sam Miroslav i danas ćemo da pravimo domaću sarmu. Treba će vam 20 do 25 listova kiselog kupusa, 250 grama belog pirinča, 450 grama slanine, kilogram i pol mlevenog mesa, 100 grama masti ili 250 ml ulja, 40 grama belog luka, kašičica soli, kašičica mlevene paprike, kašičica bibera, 3 jajeta i 2 do 3 glavice crnog luka ili 600 grama. Počet ćemo sa crnim lukom i secite ga vrlo sitno. Slaninu iseckajte na male komadiće. I beli luk naseckajte sitno. Zagrejte tiganj na srednjoj temperaturi, dodajte slaninu i pržite dok ne postane zlatno brown i hrskava. Dodajte mast ili ulje. Ja koristim mast zato što je takav originalni recept i što je mnogo zdravije. Da bi bila prava sarma, ona mora da bude masna. Dodajte sitno iseckani crni luk i dinstajte dok ne postane skoro providan. Konstantno mešajući dodajte beli luk, pa dodajte biber, mlevenu papriku i kašičicu soli. I to pržite otprilike minut. I na kraju dodajte mleveno meso. Mleveno meso ne morate skroz da ispržite, samo ga dobro zamešajte. Skinite sa šporeta, prebacite u činiju i ostavite da se ohladi. Kad se meso ohladilo, dodajte 3 jajeta, dodajte beli pirinač, dobro izmešajte dok smesa ne postane ujednačena i ostavite na stranu. Sada ćemo da počnemo da uvijamo sarme. Isecite koren svakog lista pre nego što počnete da uvijate. Stavite list u dlan,
Napunite ga odgovarajućom količinom nadeva. Sad zavisi koliki je list, da li je manji ili veći, vi to možete da odredite. Savite ivice i čvrsto urolajte od donje strane prema gore. Evo ovako treba da izgleda. Evo još jednom da ponovim. Znači stavite list u dlan, pa napunite sa mesom. Savite strane unutra. I onda uvite od dozno na gore što čvršće možete. I to ponovite dok ne potrošite sve meso. Sada ćemo da napravimo sos. Treba će vam litar vode, 50 g masti ili 100 ml ulja, 250 ml paradajz paste, 1,5 kašika brašna, kašika mlevene paprike, kašičica bibera, kašičica soli i kašika šećera. Zagrejte tiganj na srednjoj temperaturi i rastopite mast ili zagrejte ulje. Dodajte brašno i umešajte brašno dobro da nema grudvica. I mešajući dodajte mlevenu papriku. Šećer. So. Biber. Litar vode. I opet to dobro zamešajte. Na kraju dodajte paradajz pastu. I kuvajte mešajući dok se ne zgusne. Evo ovako treba da izgleda kao čorba. Prelijte sos ravnomerno preko sarmi u posudi za pečenje. Sad zavisi od veličine posude, možda će vam trebati više vode. Sipajte još vode tako da sarma bude potpuno potopljena. Evo ovako treba da izgleda. Pokrijte sa folijom. Zagrejte renu na 180 i pecite 2,5 sata. Izvadite iz rene i uživajte u predivnom mirisu savršeno pečenih sarmi. Mekane su, ukusne i vredne truda. Poslužite toplo i uživajte.
Nadam se da ste uživali u kuvanju sa mnom. Kliknite na like, a ako ste novi na ovom kanalu, kliknite subscribe. Hvala što ste gledali, pa da se vidimo sljedeći put. Prijatno.